when the praises goes up, His glory comes down. When the praises go up, His glory comes down. Amen. Amen. Siyabonga sekuthandaziwe bazalwane. Ngicela kungena evini. Liviki sicela sesikhulumele etikwalo. Luka chapter 8. Hleli kakhulu enhlitweni yami. Luka chapter 8. Beka ngilomnyeti ifundo tasekuseni lawa amaviki lawa. Verses 14 and 15 lekatholile angifundzele. Indzaba bazalwane siyayathi yendzaba Jesu kuthiwa wakhuluma lomnye umfanekiso abanika ngemhlanyeli. Lenye inhlanyelo yawa endleleni yafika tinyoni telitulu tayidla. Lenye yawela kuphi emana kunjeni kuphi edwaleni. Yashiswa yini la ngoba lokho ama spiritual nakunjana bazalwane, the forces of darkness kunemandla. Etinyoni nje lelilanga kumele lama spirits kumele lama spirits. Umfundisi ngikamangala kufakaza umfundisi Grace Masilela kuthi kwafika lenye inyanga ngihlala ngikhuluma ngayo ngilangathuka khona ngangitibukela nje tinyoni ngingadinaki. Tibukela nje tawukulu kumangala ukuthi yini inkinga yesahukulu. Until ngaze ngeva ngalokufakaza. Ngase ngiyaqala ngasivele iBhayibheli liswemshile. Uthi kwafika uthi yena beka inkunzi yenyama. Kule ndzawo yakhe wakwesatsha letinye tonke etinyanga tathe saba yena. Tonke etinyanga tathe saba bani? Bethi saba yena. Umuthi lo wawufika ngadlo umuthi ufika bebanikwa kuphi lalele emaphushweni ini wawatiwa ngicala ngoba bengangena gobela lekahola bogobela abani. Uthi kwafika lenye inyanga seyitomdvalela lekakhe yafika athi buka yamjikijela ngemuthi lekangawati uthi ngase sitawutholana ebusuku. Uthi angizange ngimele ukuthi lo muntu kube kusebusuku ngabona singiyabambeleleka. Uthi khona lapho mina ngagijima kuqala ngaya kabi. Wathi ala ufika lekakhe ngabe mina sengila emabaleni sengisawukulu ngavele ngathi wu ngathi intulu ngabe ngena ekhathe ndumbeni yakhe ngathi yasenkhona ngisini ngisawukulu ngathi ngiyabemfundisi mangibona sawukula ngisihlalisi ngivele sitshile kahle siyiwena sikwehlathini la sekhaya lapha ekhaya lamndeli ngiphiwa nguDokotela Almighty sisekelo sakhona ngilo Jesu Kristu la ngingcobela kufa ngithi out you go. Ayithatha tihlahla hey wena uyadlala wena. Imele sinye ngasijijimeza mfundisi ngaze ngaphuma
Kwaba nelivi nje kusathandaza ebusuku lathi phuma umela ngaphandle ngathi siyaphuma uthi ehleni yade ngathi khaza tihleli lapha ku area ngathi shishimeta ngathi shishimeta ngathi shishimeta tabheke egedeni ngasesesemaswelo lapha egedeni inkosi bekunemuntu ngathi neyana lento leyakhuluma Jesus sekathomekela egedeni Jesus yathi Jesu wefika ini tingulungulu telizulu tafika tayithatha inhlanyelo tafika tayithatha akasho stakitsa wena wacabanga silenhlanyelo yakhe yangcincwa abantu dinyawo no uthi Jesu dinyo yakhuluma Jesu khona ingqikithi lekayikhulumako emandle kumnyama khona ungawaphiki sina maKristu ngoba sinalethembisa lokholeni vele angenelani futhi hey wena akushaya sathana uhamba kancane Jesus ithathe kancane lenzalo mayithathe kancane lenzalo ithathe kancane lenzalo idzinga sufake tonke tikhala uhlomele ini na tingqungqulu telizulu ma spiritual realm nakho njana forces la operator ma spiritual realm mongumzalwane batakushanyela kuthi nje benomvu yakholwa kepha sokuthi emaphepha kanjani sothala umthwala ngawethuli kanjani shaya ingqulungqulu ushawe yini ya kwase sekuba khona ke nakuleti impilo lapha ngesifunza nganakuleti impilo kuthiwa yawela emanyeveni lo verse 14 awuphinde sifundzele sikwana kwentekani lewela emanyeveni kodwa sithi umfundisi amfunze ngalo nakho njalo sengifunze ngaye singachubeki ngiyacela semfundisi bese ngimkhohliwe the martyrs of Lyons amen God the martyrs of Lyons kuthiwa indzawo lase-France le 2nd of June sikhumbula wona usho sibafa labantu laba bafelo belukholo banqoba bafa bafela livangeli the martyr kuthi these martyrs were a group of men ngimangele kakhulu mfundi men emadvodza bafati nebantwana children debantwana bamela lukholo baphendvuka umbani uyaphendvuka amen uyaphendvuka umbani ingakho nje siboma ke bangabo bashiya abantwana mabaye esontweni ngasho sitawusala wena ukupheka hayibo utawusala njani ukupheka kanti ngiwani lela kuyotholwani le noma ngalesi sikhathi bahambise abantwana basale bona yeyi wena uyadlala wena asinto yemidlalo le lena yawo wonke umuntu amen yawo wonke umuntu tasala wena sokubona ubona tinkomo tingangena emasimini esimile amaseyafile kutawukhatha abantu emasimini bangangafakulinyiwe nje ngoba sekadzama lokhu khathi lama-toys alomhlaba tinkontonkonto lethabo kunangifundiswa sethi gadza letinkontonkonto talomhlaba mani gadza likhaya ogadza ini lo mnyaba netivakasha ngabasethi esontweni usho akathi nje tivakasha namhlanje sonto sambeni sesontweni sitabuya ke bese siyapheka ke sesiyarelaxa ke sesiyaxoxa mhlawumbe tivakasha basabana vashela umfana mubuye eNgilandi awu shotsona umfana simakala eNgilandi akangayisontweni
Ngaphela wena soyehluleka kudana yena ngisonke. Sohlala naye kuphi? Ekhaya. Amen. Amen. In the south of France, who were put to death for no other reason than they were Christians. The sentence. The martyrs were a group of men, women and children in the south of France who were put to death for no other reason than that they were Christians. Bafela nje info yinye ukuthi bangemaKristuleni. Usho njalo lo mbhalo. La madoda nebafati nebantwana. We are fortunate to have a letter, which was written by the survivors of the persecution to inform the church at large of what had happened. The events of Lyons were probably typical of many local persecution in those early days. Kuthiwa-ke bangusincike usinje info yokusinje yayiyodwana vele kwakuyimvama lokulokwendekwa lapha eLyons ukuthi bayemaKristu abulawe ahlukubetwe. The law against Christianity was clear, but for much of the time was largely ignored by the authorities. Umthetho wawukhona, wawubhaliwe, umisiwe, uthi emakholwa akayekelwe. Atikholele njengaloku bekashito ngubani Gamaliel. Kutheni bayekelele abantu ningababuli ngoba ndakhanza senifana nkulu. Kuthi lo mbhalo lona umthetho wawubavumela ukuthi bakhonde bangahlukubetwa. Kodwa ngenxa yebantu baphula loyo mthetho baweqa ngetulo. Benda njani? Bawuphula baweqa ngetulo. Christians lived differently from their neighbors and must often have met with the dislike commonly felt by ordinary people for those who do not conform to the conventional way of living. Emakholwa angaleso sikhathi amaKristu bekehlukile. Bekaphila impilo lehlukile. Lokho ke kwenda ukuthi abantu abaningi babenyanya. Ngani nabo babehlukile? At Lyons, unscrupulous persons, tidlwangdlwang tebantu etingenandzaba nemtsetfo. Letingenandzaba nemuntu. Deliberately ngamabomu fend this bebebetela lokwenda njani lokwenyanywa kwemaKristu benda njani by spreading false rumors about the vile crimes and gross immorality which they allege went on at Christian services. Bebakhuluma emanga bathi lena kwendiwa kuqala lokile ngesikhathi kunetinkonzo. Befundisi namuhla lemvelo enjalo. Uyathi Satan wathatha lezinye strategy. EmaKristu cala wawahlasela ngema-groups. Namhla umKristu awuhlaselwa individual. Ahlaselwe nguSathane. Uthi usemsebenzini wenyanywe ngibhosi wakho. Ubathi uyabuka njengoba ngisebenza kahle umsebenzi ngiyawenda ngilova ngifike nalate kepha lo boss wanginamathela wanginakashela kangaka wanginyanya kangaka yini inkinga yingenxa loJesu wakho lola wathi ke Satan ndawo nje strategy ngisale ngibadingela individually bale kumanakho njena private nakunjana
imisebenzi yabo kuma-personal works abo basemasukele bakusukele ekhaya uma ulikholwa bakwenyanyela abangakholwa nanamhla solokhu lithiwa-ke base bacala bakhuluma laba lebe banyanyela amaKristu babibhebhetela semaKristu digange nanamhla lethi inkulumo solisekhona uvesi lapha kusehlathini lapha singcono thini lesinathako ba exchange emabhodlela bakhuluma ngemaKristu lasesonveni lathandazayo nanamhla moya wasathane sosekhona sahlathini ibhaciwe lapha kude ekholwa lapha singcono thini masishayene sivuka sifobane engasasi kusho umuntu lomnye khona la esonveni uyojoyina bwana fika le ngaphandle akhulume kabi ngemaKristu lakho sonza nawo solusekhona lo moya lo ngisite lapha sifunza ngesi before beba attackwa in their groups wabona Satan hayi angikhona kubacethe nakunjani labantu baya ngeforce ngemandla lamakhosi nyalo ngabashaya individuals ngabashaya individuals Passions were aroused and Christians were hunted down by the mob and dragged before the magistrates. Njalo sesho bebabhebetelela ukuthi emaKristu bawaptingele bawadronse bawahuthulele embi kwezinkantolo tabo manje. The letter gives the names of 42 Christians who suffered death before the situation was brought under control. Kuthiwa ke bebangu 42 ngalelanga lama-martyrs of Leon silesifunza ngawo lebafa etandleni tani na debantu lebe babhebhetela lobudlwangudlwangu against emaKristu. The whole account is a vivid picture of the senseless evil that men and women can do when drawn together by agitators into mob violence. Kuthi leke lencwadi lena lebayibhala labantu ilanza ngako konke budlwangudlwangu lobentiwa noma bubi lobentiwa abantu uma sebahlangene bavukela ini na bavukela emaKristu. Amen. Praise God. Asibiyeleke encwadini yethu bazalwane. Lesifunza osisite sikuLuka chapter 8 verse 14. Phinza ukufunze ke ufunza sikwane besilapho asifunzele ngalenhlanyelo ngaletinhlanyelo lekakhuluma ngato Jesu namhla sibuka leti tekugcina letimbili lekakhuluma ngato. Uhlanyelwa kwaleyo eyawela emhlabathini losemenyembeni kusho lapho onakathi sekalivile livila kuNkulunkulu kodwa inhlupheko nobunjinga netinjabulo talomhlaba kubaminyekele ngathele. Uyathi Jesu so shiftile from the spirit uthi khona lamhlabeni letinkontonkonto talomhlaba lobukhatikhati balomhlaba uthi bunjinga nekujabula athe maswathi kujabula kuhlola khala kujabula. Amen. Timvu umuntu timhambele kahle uyathi thina sakubona bazalwane sikhulele ekhaya kithi kwakuna lo munye osekana kunjani bacashile indvodza yaseyisemtholela umhlaba uye uyimkhontela mabafika lena bakha ludzaka lidludelisaka ahamba yisona yamila nje indvodza makhela investi wathi ngibona singaya kumuntu ka-ansi katseni kwakusonsela lo emakhaya ebandla nje ethi ngaya kamuntu futhi ngiyokwendane ngishiye nomuntu wami lomhle kangaka. Jesus. Bunjinga buyamkhipha umuntu esonveni mfundisi. Ngike ngathi la esonveni lapha ngikhohlwa. Kwake kwaba nalomunye wesifazane ngimthandazele. Ngimane ngithola umsebenzi samthandazela Sunday, Monday wawuthola lo msebenzi. Samgcina ngalo Sunday samthandazela. Ukhishwe yini na? Bunjinga
kunabantu bathi ngekuthola ama-positions in life bese abasayi esondweni. Yeah. Inkosi yamakhosi ehlala esinagoge in fact yaze yabambeleleka ngemuva at the age of 12 badali bakhathatheka bayifuna bakhanze esinagoge. Athi David was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Ngaja inkosi Davida yaqina kuphila endlini yasemakazi. Amen. Kujane bantu imvoto lokuhlaba lethi bakhipha kwendlini yasemakazi. Angede aye endlini yasemakazi. Angede enda njani? Aya endlini yasemakazi. Tinhlupheko. Tinhlupheko yatikufuna nemshekhathe esondweni. Unyanywa ngumuntu lengafanele singabuya kwenyanya la ikhathe esondweni. Bese sosona ngikuhlalele ekhaya ngcono uhlale ekhaya. Ngcono ende njani? Hlale ekhaya. Ngoba umfundisi bani uyangenyanya. Noma mbake edlamini uyangenyanya ukuthi usuyashumela ngikhona. So long as kunapha. Washo njalo lo muntu. Ajela libanta wena wena nawusatile nesondweni. Wasineke ngithandaze nazakwethu. Bani ugana imvotsa yami sitawuthandaza sithini. Uyathi uNkulunkulu umfundisi wami ezefu uyamuva. Hayi nethi vele bekamuva. Wasibuya uNkulunkulu wahamba nje iminyaka wathatha lozakwabo. Kujesu mfana wagcina waphiqube wangende njani? Wangethi. Wathi la neka zathandazela nazakwabo khona. Mathini impilo emhlabeni. Phuma esondweni uhlale ekhaya. Ngoba la isheshe la ingaba yemfundisi benginesheshe yothwana nje. Waye uthi uma utakulombane inkosi lona lokho abedala wami. Into ofuna kuvuna isondo athi nalesondo lapha. Ngicela vula nali isondo le masondo onke nje avule enyalo sebehambile emhlabeni. Kwase kwaba ngikambunzi endleleni. Amen. Amen. Ngoba lezulu nasiyongeniswa lisondo. Siyangweniswa sisikholiweni lo Jesu. Yana leyo mentality leyo nje. Kuthi siyawungeniswa sisikholiweni lo Jesu. Yeah. Athi incumbe emasondo. Ngo nje wagcina uvula incumbe ema-branches emasondo anje phela. Sakhona isondo hamba. Lapho khona nesheshi ngena khona isondo. Ngamblame umuntu wamblame. Ngoba fika nje lethi imfundisi otawela ehlukile. Vele la wefika umfundisi afisha la kithi. Mina ngangicabanga ukuthi awuhamba etina khunjeni etipotini. Ngangicabanga ukuthi batawuhamba baye etipotini. Bayoshumayela livangeli khona bafishe khona. Kodwa they fish from this church. Baze bathatha imoto bamele bantu babekise sizingena nganayi bese bamela indleleni bathi gibelela ke sister face jive lephili bathatheka bothathekile gibelani la kithi sister face niphethe impahla siniphe nekudla sinemo vele benda njalo kodwa wahamba kwaphela lamaningi awavala bafisha kuphi baningi bantu abangete esondweni abazange bathagethela bemaleni ikhawule netindlela ma crossroad paths nama crossroads bathi ngayile nemoto bantu ke bayathanda ukugibela imoto tingcoma tetimoto betane tingcoma tetimoto manje tingcoma tetimoto sathi gcina ngalesikhathi uthatha labazalwa zami saba sathi bona the right. Can you believe it? Yeah. Bakathatha baba bukhati bemhlaba benda njani?
khala lomnyema kwetakiwe wathi umntwana mbeka sonza kahle akhule kahle atigcine kahle 23-year-old virgin wefika umfundisi wabani umntwana wamkhipha esondlweni wahamba wayawumitha mithiswa umuntu akasebenda kentini wabakhwetisa khala sakhala nanomake sakhala yena nangibeke emetini imikhawulweni emihle etindleni hluphe udala umhlaba yaminyekela uma ungadiboni takushaya phasi mawule khona batha khona lapho bazalwane khona indzaba lengiyilandzile lengicela sikhulume phansi kwayo phasi kwesihloko sayo sengilucalile uhambo lwami Qondisayo luvela ezulwini sengehlukene nezwe lokona ngobekezela Jesu bazalwane ngicela sikhulume phasi kwesihloko sekubeketela phasi kwesihloko sani sekubeketela funza verse 15 square sengilucalile uhambo lwami olungiqondisayo luvela ezulwini sengehlukene nezwe lokona ngobekezela Jesu ngobe funza squad Uhlanyelo wamaliyo leyawela emhlabathini ovuzile ufanekisa nabonakala emvakho ivi laNkulunkulu baligcine ngekutitfoba lokukhulu babeketele baligcine ngekutitfoba lokukhulu babeketela emangisi athi perseverance is virtue virtue means excellence high standard of morality bungcwele ubeketela endurance steadfast kubeketela kwena njani bazalwane sisetshu emaswatatha kulahlwa mbeleko ngakufelwa mina nokudibene ngqina akusho sisajikela town usakusephelile kwami hehlelele uhlale phasi unami libathi qhubeka lelivangeli ebuKristu bazalwane labana ufika kulombuso wasekhaya ezulwini bantu lababeketelako lidzinga bantu labatawubeketela kuyi-characteristic yeMkristu kutsandeketele sisite Nkosi sibeketele lobudlelwane lobungcwele ngumqhazo wokugcina sesitawuphuma sihambe ngoba sidzinga ubeketela uthi Jesu khuluma Jesu himself akathumela umuntu bekathumela lokho manje
ngoba bekafundzile khuluma Luka. No, wakhetha kukhuluma lenhlanyelo leyawela emhlabathini lofundzile. Lo mhlabathi la kule scripture inhlitiyo. Leyafika yahlala yatinda kule nhlitiyo leyayivunzile. Yena ifananiswa nemuntu lekevalivi alimukele ngekuntanjani na abeketele ngekuthuthumela ngekuhlonipha lokukhulu bese wentanjani uyabeketela ezulwini leke sifike singakhona ukubeketela. Lenzaba yebungcwele, lenzaba yekuphila impilo le outside scene ngaphandle siphile sono singasendi sidzinga umuntu lekabeketela. Amen. It takes ukubeketela mfundisi to turn the other cheek. It takes ukubeketela. Athi umuntu sengiziniwe, enough is enough. Sengibeketele kwenela. Hey. Kana ayihambi kanjalo le ndlela lokholwa. Ayihambi kanjani? Lokholwa kude kubeketela wenene. Kude kubeketela kwenene. Ulokholwako uyawubeketela njani? Uyakwenda njani? Uyawubeketela njani? Uyadinga ke ngalalela lomunye akhuluma la TV ngoba kuhle manje kulokudilalela inhlelo tekholwa athi ngamangala mfundiswa wathi barana eBible school. What's a Bible school? They kuta all manner of students. Ubone nje silena akusi info yala. Ungasungayithatha uyebeka ebugebengini. Uthi lo muntu kafundzela mfundisi kojawe useca ebusuku ecetha ibonza emaleda akhiwe ece ahamba ngaphandla yonatha ayotsakwa ahambe ngaphandla yobana luhuzu lemantombazana ahambe ngaphandla yogebenga ahambe ngaphandla yongena kuma drugs abuye lapha ngakusasa ekseni kube nelicala lelikhulu bani weqile badzakiwe bafike lapha benti chaos sebatsaka. Uthi ke phathini sinema administrators ale college nomvulo simbeketelele singede samxosha singede senta njani Samxosha simbeketelele simbide sihlale naye phasi simbonishe simkhanselishe simbonise uthi ziphele iminyaka yakhe yekuba se-university aphothule lo muntu lebekahlupha kangaka lo muntu sowebile webilela amanye ama-students thina sente ngamangala mfundisi uyabona ngilangethuka khona. I never understood indzaba yekubeketela eBhayibhelini until ngizele indzaba ngivele indzaba uthi thina ngikhuluma ngebantu abaphila emhlabeni thina ama-administrators ale college naso nakunjani simbeketelele lo mfo uthi kodwa ngiyakutshela sine-list yibantwana lebebasihlupha uthi labantu bonke laba lesababeketelela kulobudlwangudlwangu lobungaka lebebabenda le-university ngabo labashumayela livangele ngaphandle bente njani kuphenduke ama-millions. Kuphenduke ini? Ma-millions. Kubeketela ngisasasingena kule jeni yembeketela
For the next few weeks mfundisi sesike sikhulume ngekubeketela. Kuyini kubeketela kumKristu? Kusho ukuthini ukubeketela kumKristu? UmKristu lo ngabeke yini ama benefits ekubeketela sibuke wona. Ubeketela uma kusimo sinjani? Ngisithemba ukuthi nengisonsana zakwethu mina. Anengihlala ekhaya. Natsetshwana bami. Wathi uNkulunkulu amthatha lo sibili. Wasala edeza kawo. Kodwa wayedayile endlini esimakazi. Kwala ngisho bafu sesimhambela. Sithi kwena umthandazo siboma ke bangale. Kuze kufike ngisho umfundisi lomha. Bathi bhekise simbeketele. Kubeketele. Kwenda njani? Kubeketele. Impela sishaya loluhambo bazalwane uma silekhisha kubeketele. Ngisite batsite emangisi perseverance is virtue. Kusho ukuthi it's righteousness. Bungwele kubeketela. Kulunga kubeketela. Bungwele bungqongqoshe kubeketela. Kubeketela. Hey, lamhlabelele ngathi wayiconza lenzaba ibeketela. Lamavesi lala iBhayibhelini ekubeketela. Nanamhla sifundzile lo Hebrews lapha ekugcineni the last verse. Kubeketela. Kwangathi ngaze ngisho sikukholwa nekubeketela into yini. There is no faith without perseverance. Perseverance needs faith. Kubeketela kudinga kukholwa. Kude kukholwa ngaphandle kokubeketela. Uyabila pha verse 14 lekamfundzile esigwane ukhuluma Jesu wathi labantu bayathela letithelo mana tivuthwe. Yini tingavuthwa abashaywe kubeketela? Ilack of kubeketela. Wakwabona umuntu aphule ibhodetiko lingavuthwa. Uhlule nje kubeketela. Kuthi libhodo lente njani libhadle kahle livuthwe. Amen. Amen. It takes kubeketela. Sengiluthanile